Apa iki asu? Wah, coy iki mau nyambut gawe, bro. Coba lah. Jengkol bengi, bro. Coba lah 2 kali pargoynya. Aduh, mati kita. 2 kali pargoynya. Mas Mat. Ayo, gak usah ngadep kamera diri. Ayo. Ono sapa? Ono wong gak nang kono? Celun kok tak anu kabeh yo. Celun wong. Ya iki sik sabar. Iya. Konkotan. Celun kabeh. 2 kali. Yo piye enggak kok ngene keadaane yo. Aku makan bayam kerutak. Ijo. Kok oleh situ? Hah? Dok, ampun dok. Sudah dok. Ampun dok kita dok. Sik sabar. Sik aku jek nyelok iki RT ku tak jak. Kene kabeh iki sabar sebentar. Satu RT ku apa aja semua sebentar. Apa aja RT ki borongan iki. Iki hasil borongan iki. Iki borongan iki, Cak. Borongan iki, Cak. Ayo, Cak. Nih, Dek, Najwa. Kita kayak gini, kita sambil bagi-bagi rezeki kepada orang-orang sekitar. Gitu. Apa makan? Udah makan aku. Oke. Ya Allah 99. Lang. Aku gurung ge sunscreen bisa, Dok. Bagi kerjaan, Bang. Ya, sebentar. Nanti kalian itu ya kumpulkan yang mau cari pekerjaan langsung kayak Satbor sini. Bentar, aku cari orang dulu. Aku mau ajak party nih orang-orang. Sabar dulu. DJ musik suci. Asu. Abang, 2 kali lo pargoynya. Oh enggak, ini party. Oh ya udah, party. Gas. Bentar, aku nunggu orang-orang ini. Satu RT aku kumpulin semua. Sabar ya. Aku lagi sambil makan ini. Cak, kelambine digawe, Cak. Ayo, kelambine digawe, ayo. Dengar musiknya enggak? Nah, bentar. Jangan cek itu apa? Pantak. Kau dan yo. Boleh masak? Ya, oke. Cek Pak. Boleh masak, sabar ya. Teman-teman sabar dulu. Saya ini saat desoku tak lompona bro. Santai bro. Santai. Apalah. Ini sekali nanti ini kita bagi-bagikan ya teman-teman ya untuk pendapatnya yang ini kita bagi. Kowe kon sabar sih kon iku gak meleng ngegip ngomong ae. Benar-benar kawan kalian Zaki mah. Jadi Mas Kritik. Sama siapa ik? Siap. Matane hari itu. Mana ini bang? Ndi? Mari ya gantian. Ndi nek guru kabeh ku. Cici. Ayo wes, ayo gang, dia gak mau. Ayo gang, ini gak konten gak? Ayo, udah ya, teman-teman, aku kerja ini sekarang. Nah, kita Satbor dulu ya, nanti baru kita fankotan. Ayo. Najwa Pak sholat.
pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. Asu, Andre. Belum. Belum Pak, belum. Belum. Right in your side. You will never see My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. you gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. Ikaw masalah to. Asu. Kok gitu doang? Alexis, kok gitu doang? Maumu gimana? Maumu kayak mana? Kayak gitu caranya. Ya ora iki sak desa iki. Bentar Dek, capek kali aku. Makanya jangan ditantang. Oh, biasanya Alexis gak kayak gitu. Biasanya Alexis gak kayak gitu orangnya biasanya. 64 mawar teman-teman. 4 mawar. Bentar. Alexis. TU Alexis. Engkau lek TU nanti kalau TU lapo? Nanti kalau TU kita joget di Indomaret. Nanti kalau TU kita ke Indomaret. TU 5 tapi maksudnya. Agak lain ya. Bagaimana? TU 5 ke Indomaret kita. Kali cuaca cingire ke TU. Ayo, Alexis, teman-teman. Double. Iki winku digawe kok bengi ya PK Inter ya. Jam 8 malam ya teman-teman ya. Ini untuk malam, kalian cari kali 5 teman-teman untuk nanti malam. PK Sama Inter. siapa bang? Sama orang. Itu langsung dari TikTok itu yang nyuruh. Iya, tapi PK-nya cuma 3 kali aja. Rahmat, thank you bang. Alexis, TU Alexis. Waduh Alexis ini ngomong ngono cah. Ini mas saya wis tak kelompokno nang kene iki arep ditawur aku. Sama Tata ya? Iya sama Tata nanti malam ya jam 8 malam teman-teman. Jam 8 malam nanti tetap layar ya teman-teman. Jam berapa? Jam 8 malam. Bentar dek, capek kali aku. Siapa suruh tantang? Makanya jangan ditantang. Ya, kita kan bercanda tadi. Tembuskan 50 ya, tembuskan 50 itu. Alexis. Ayo, follow dulu itu. Alexis, langsung TU Alexis, kontak waplok lah Alexis. Kamu tuh uang tinggal ngeduk aja gampang itu kamu nyari uang, Alexis. Paham aku itu sistemnya. Enggak bercanda. Yo, aku lagi di mana dek? Aku lagi di kos. Oh lagi di kos. Lagi maam aku. Oh ya. Aku ingat rumah kayak gini mas. Oh pentil ping ini bareng. Dok ampun pentil ping. Tuangmu tak lumpuh no kabeh ki om.